urang nample ulah nu lain. Astagfirullahaladzim. Cai naon ieu teh? Pantesan ge. Kenteng molongpong kieu. Aing kudu diadekeun deui. Asisna aing kita ngadekeun. Ulah cerik tong dicengcerikan. Wah, naon nih bos nelpon? Rek main duit apanya? Mun angkat telepon teh. Halo, Dru. Gimana, Dru? Lo sibuk amat. Maaf bos, aya perlu naon? Rek main duit lain? Engke ka imah nu kaler ya. Oh, siap laksanakan bos. OTW. Ayo duit beureun Kateng Oke lah. Ini ganteng aja tehnya di telepon. Ibu kembali. Bos, Gila amat. manumpang heula meureun bos, urang teh lain ramen nu bisa langsung terbang gitu iya. Lah emang sama 1000 alasan. Karena madek kan kenteng imah aing di kulon. Si hujan manten. Geus bos, tapi hayu saya di kuliah mah. Aing paham, da beget-beget sia lagi. Kata jeung aya eueuh. Uing dek nanya ka bos tarajeuna aya teu. Coba teh kan heula tuh. Aya tapi di mana babaturan urang, ngan jauh ka dituna kuduna motor. Kumaha? Itu motor aya, elekna pesawat ge eueuh aya pesawatna. Geus pasti bos mah kos kitu. Buru lah, Ayo, si buru hujan makan. manten. Saha nu mana bos? Terserah saja lah. Bos ge lah. Ayo. Nanya anak buah nu mawa teh. Iya kan mana? Kayak mah baturan kan itu Atuh ulah didorong. Gila bos. Sesel apa sih? Kumaha diselah? Salah. Biasa resi mah kita. Bangsat dulu bos teh. Pilihkan. Ayo berangkat. Oh, beres ya bro. Jadi hujan beneran. Paling ke banjir meureun. Oh, banjir guys, hari di mana? Kumaha menceron mangana rambang. Sare itu kenteng. Ade nih. Rumah jandanya. Apa Wah. keciris? Beter. Kagak. Aing mah rokok eueuh, kopi eueuh. Meni harim kieu kos kumaha di kutub utara. Asda cungut. Abacun gitu belum subuh. Nya ilok atuh aing kudu ngabakoan tiang listrik teh. Ulah tuh. Sok menjadi diri kitu. Mah, imah baturan sia teh. Duk amat beak beureun bensin aing. Beak. Bang beak. Pospan. Santun jauh beli lagi kudu ka arah. Wah, bener. Kilu bos. Dulu Ya. berada pesawat tuh. Hah? Berapa pesawat? Lempang ejan lembur. Besi dah kada manakeun. Tempo tuh, aya bos jeung asistena. Oh bener. Palak yuk Ulah tuh dipalak mah. Rampok ge. Bedul. Naon Aisyah bedul. Betul. Karena duan wae. Mun bari ngopi ngobrol teh. Jajankeun duit aing teh. Eueuh bos, beak duit lagi pake bayar hutang. Sarua aing ge bos, beak pake jajan. Nyakuri anak buah teh. Ampun. Bere bos. Yeuh, jajan ke dia. Ketika utah sugan. Ambek goceng. Yang penting mah ikhlas. Atur nuhun bos. Nuhun lah bos. Araratoh dibere duit mah. Saderi. Ulah mangkat boros aing ini teh. Beak duit aing atuh.
Kemana emang bos? Mau bejan dia jauh, pakai helm 10. Berangkat. Ayo ah, Boros. asal lagi. Kadang bos. Kemana imahna juk? Ah, mati tadi uter-uter. Kapan nu tinggalan kan meren, batina iya imana. Ah, Ayo. motor kumaha? Hah? Motor. Gadekeun ke lah. Ayo bro. Tunggu gede itu ntar aja. Turun aja nomor itu. Aduh, parkir mulanya. Bos, buru lama. Hujan mantan yo. Untuk hujan ge. Ayo. Assalamualaikum. 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 Salam. Kita manusia. Judus amat tembalan teh. Kita tembalan satu bos. Saruana sia ge. Kadang bos, ngobrol jeung si ieu mah. Kudu make ada letter B, ngobrol nah. Pakai letter B. Woi, ada apa? Tumben kesini. Segala bawa makhluk goib lagi. Bos. Jangan sembarangan ngomong. Nih bos saya nanti kamu diangkat jadi anak buah. Perkenalkan, saya bosnya makhluk ini. Oh maaf, saya tidak tahu. Ada apa kesini? Perlu tar aja. Oh, duduk dulu aja di sini. Saya mau nyeduh kopi dulu. Lila, lila. Lah. Gimana ngopi. Silakan diminum kopinya. Tar aja lain kopi iya. Udah diminum dulu aja, nanti kedinginan kopinya. Taraje, Bang, taraje. As, pokok ngobrol jeung si mau pakai letter B, bos. Itu tadi. Saya kesini perlu tangga jadi mau minjem tangga. Oh, tangga. Ngomong dong dari tadi. Udah tuh ambil aja di situ. Ayo, ambil. Ayo. Ada rusak. Makasih Bang ya. Ya. Hati-hati rusak ya. Ya. Ini kopinya gak diminum dulu, Bang. Enggak, Bang, makasih. Saya Oh. perlu tangga. Ya udah, ADG. Oke. Eta bisa bahasa Sunda. Emang iye. Rada ngartieun bos heutik sok diajarkeun kurang. Pikun teh langsung aja. Saya mau tanya, Pak. Bawa, potong pula. Berat amat itu. Awas deh. Geus parkirkeun motor ke, Bos. Iya. Palaunan, Bos, mau mana? Oh, yang cuma nyampe mere. Oh, bro, Bos. Aduh. Kemana, Nip? Tanggal tuh, motor aja teh. Nip. Asia, betul ada gua jawab. Ani. Molor sudah, dia mau. Tadi, astagfirullahaladzim. Geli, sama omak sudah. Ampun, guys. Nip. Astagfirullahaladzim. Kemana ya makhluknya? Aduh, gagal ya tuh. Hanya dan kenteng teh. Kabocoran deui. Ih, As aing menang duit henteu. Nu aya keras cilaka.